Sanibona bafowethu. Ngithemba ukuthi niyaphila guys. Ndiyathemba nje ukuthi konke kwaba kahle bafowethu. Ndiyathemba ukuthi konke kwamba kahle. Ngithi-ke sifake ukukhanya nje kancane. Sifake ilight nje bafowethu. Ndithemba nje ukuthi konke nje kwamba kahle bafowethu. Lilapha nje nami lidlala lapha ekhaya nje guys. Ngibike iblessing yokuqala ka2025. Ndiyazi ukuthi abantwana bami bayabhiyoza yabona because ama blessings abatholayo. So bafowethu izinto zisebenza kanje ke nguDr Simba lo ngumfana omncane umfana wasekhona ngisho drive yakho nandi kakhulu ndinibonisa guys i-perfect. Siloko sithandazile so sifike nathi sifuna ukuya khona. Ngiyabonga kakhulu ke guys. Bafowethu kunenkinga la. Kunabantu abangabelieve sometimes kwizinto ezikhulunywa nguSimba. Kunabantu abangabelieve kumandla wamanzi. Kunabantu abangabelieve ukuthi kunezinto ezikuthatha from phansi ukukhuphule. So lezi awukujonge izinto ezincane into ezinganayikanga. Yabona kwabantu abaloko besithi hayi into beyivela izokwenzeka. Whatever indlaba ayiphendula ngakho zikhona izinto abathi ayidinga umthandazo ayidinga inyanga. uNkulunkulu ukhona bafowethu. Ndisasebenza guys and amandla sekhona ndisabasiza abantu ngokusezingeni. Kuyinto sokuyifuna. Mawusukuthi ufuna ipromotion into endiyithanda ngami ndingosiza. Ukuhlupheka kusisono guys. Mawuthi ufuna ipromotion uyayithola. Ukuhlupheka kusisono. So awujonge isikhathi esiningi. Thola ukuthi mhlawumbe uhlalele ngakuni mekunekula kuneshop zamakula ngakini. Ubojonga isikhathi esininzi ukuze ubone ukuthi zikhona izinto ezisetshenziswa ngaphandle. Uyabona? So akusho ukuthi sisithwalo kuphela noma sisithwalo ku right. Ba yonke into siyaba sisithwalo kule minyaka lesesiyiphila. Ishop yamakula isikhathi esiningi uzofika eshopini yamakula kunabantu abahleli ngaphandle. Uyanderstand? Thola ukuthi nje ngamantombazana aselokishini ngabafana baselokishini isikhathi esininzi badihlalele pha ngaphandle. Uyoze ucabanga ukuthi kunento serious abayenzayo. Uyanderstand? Uyoze ucabanga ukuthi kunento eserious abayenza kanti okwakuhlala okuya basuke bedonswa isikhathi esiningi. Bedonswa intoni? Bedonswa ilento esetshenziswa ngulomuntu. Uyabona? Bedonswa intoni? Ilento esuke isetshenziswa amakula ukuthi abantu bangene. Nikhumbule ukuthi i-competition high kakhulu. You understand when it comes to i-business. So when ungazusho ukuthi ngama-drugs, yes ama-drugs suke khona isikhathi esiningi. Ungazusho ukuthi kwesinye isikhathi sisithukuthezi because of emalokishini mhlambe kwezinye indawo akunandawo zokudlala. You understand ne? So abantu xa bebhorekile bahlangana khona istop sabo isitishi sabo bahlangana phi? Bahlangana emakuleni. Cha, badonswa ilento lena ebiza ama-customer. Uyabona? So kusenjalo bafowethu ndifuna uku-introducela ilento abantu abaninzi bayazi ingcabo zemali. Ingcabo zemali bafowethu la kuSimba ngendlela mina endizisebenza ngayo ezami. Khona indlela endizithaka ngayo. So ndisifaka la kuBhonsi. Imali mawubamba imali ngesandla, imali ibanjwa ngulomnwe kakhulu. Imali nje ibanjwa ngulomnwe lo isikhathi esiningi. Imali angeke ubambe imali ngesandla kuthiwa mhlambi uzoyibamba ngaphandle kwalomnwe lo. Lomnwe lo usebenza kakhulu xa ubala imali. So ingcabo zemali ndisifaka lapha emunweni lapha kuwe kweliside ndifake futhi neside lase left lele nibambe ngale phone. So into endiyenzayo ke lapho ke guys mase ngaba sendikugcabile lapha kulomnwe lo. Mase ngaba sendikugcabile because ngona mnwe obamba imali kakhulu. So mase ngaba sendikugcabile kuba nesign ozoziva isikhathi esiningi but wona imali uzoyibamba mengaba nje ndikusebenze kakuhle
kumele kube nesign kuhlale sihawuzelelwe esandla, so sibabelwe njengathi ungasinwayo sinwayo, understand. So the way sibabelwa ngakhona, uyabona. So khonapho imali usuke usazoyidla wena, just take time, just ukuthi nje kuphela usebenze nzima urelax, imali usuke nje usazoyidla. Nawe ukwazi ukuthi uthenge imoto ezifana nezabo Simba, nawe ukwazi ukuthi uthenge imoto, uya-understand. Uthi noba mhlawumbe uhola u-3,500 ukwazi ukuthenga imoto, noba uthenga osigedlemba, noma mhlawumbe wenze into enengqondo, wenza ukuthi wakhe or anything, ufake ifenisha endlini, uya-understand. So ubabelwa ngulo mno leyo kakhulu. Lo mno lo kusuke kuyisayini yokuthi imali eninzi iyeza. So which mean konyaka ise-year mengaba kuthanda isebenze kahle, leyo nto leyo bafowethu iba ngu-7,000 xa usuke wena usithi uyayifuna. So why bafowethu ndiniplaga because of degree ndihlele endlini emotweni elayita kanje, andina PhD, andiyo professional doctor, ndihlele emotweni emnandi. So imoto zami nje nisazozibona ndizibeke zonke, nisazozibona nje ndizibeke zonke. Akuyo imoto yokuqala kulonyaka neyokugcina le moto ndikuyo, uya-understand. Before isiza le moto ndandimemezela ukuthi ndizoba nayo le moto, nansi seyikhona le moto le. Kusho ukuthi ukuqala kwami ukuthi ndiyithande ndayibona idriver nguKing Kuba esibonisa yona ku-N3 la khona wayengayinyathelanga, ndathi damn, kanti i-Ford seyiphucuke so ndiyathemba ukuthi nje kancane kancane sogcina mhlambe nathi sesihlala kula masayidi la imoto isidrive yona. So imali ibalulekile bafowethu, ndiyayithaka lento yami ndiyidinise ngendlela endiyidibanisa ngayo. Imali ibalulekile, imali bafowethu ingumthi, imali isemkhathini. Thola indlela zokuyilanda ukuthi imali uyilanda njani. Imali ayikho engena erufini or engena kwi-sunroof. I-sunroof le is not a roof, this one is a sunroof. This one ayikho imali engena kwi-sunroof, ayikho imali engena kule minyango leni ibona ukuthi ilayite nje kamnandi kahle kanje bile nansi lento elayitileyo, ilayite nje kamnandi kanje. Ayikho imali ezongena ngefestire, you understand, ayikho imali yongena ngefestire. So imali uyayisebenza imali bafowethu. So thola amandla wemali, iba namandla wemali ukuthi imali engabuyifuna uyifumana. Ibhizinisi yakho ungazude uyivale ubusithi wena awuthembi inyanga ziyakuqola. Indaba ukuthi uSimba uku-introducela ingcabo zemali, wena uyahambe komnye umuntu eningathethanga ngaye. Mina ndinguSimba ndithi hambe kuye ulanda ingcabo zemali. Mawufika kuye uyofike vele uchola ukuthi wena somxakekisa ngento angayaziyo. Ukhona omnye umuntu ozothi ingcabo zemali nje ndizazi zifakwa la ngezikaSimba bafowethu. Ingcabo zemali ezisebenza ngamandla ukuthi uzufikelele ukuthi uzohawuzelelwa yile ndawo, ubabelwe nje bengathi ungayinwayo. Uyayiva ukuthi nje ithi mali. You understand? Ungani wayithethisa wathi imali mayize imali. You understand? So ingcabo zemali zikhona. Mawusukuthi wenza ibhizinisi, ingcabo zemali ngu-7,000. Cela ukuthi mawuza kuSimba unganifanisi nabanye odokotela, unganimixi nabanye abantu. Umsebenzi wami bafowethu i-professional, like umsebenzi wami ndi-professional kakhulu kuwa. Umsebenzi wami wedlozi ndiwuhlonipha kakhulu. Ukuthi ndiphile le mpilo endiyiphilayo nguNkulunkulu lidlozi, otherwise omnye umuntu akekho ukuthi nifikelani khona. So mawusebenzisa ingcabo zemali awuthwali. Inamba ithi 064 77 5263. Akusosithwalo. Sibonge bafowethu, amen.